sam Predrag Balanac, vlasnik odgajivačnice Carski čuvar. Ljubav prema sopu krenula je 90. godina kada sam ga prvi put vidio u zoološkom vrtu. Tada 97. godine na poklon dobijam iz Beogradskog zoološkog vrta od gospodina Vuka Bojovića jednu ženku crne boje po imenu Dona. Kasnije, nakon nekoliko godina od tvorca rase Nenada Gavrilovića, dobijam na poklon i jednog mužjaka, kasnije jednu odraslu ženku. Tako da, uvidevši osobine srpskog odbrambenog psa, jednostavno nisam poželeo neku drugu rasu. Srpski odbrambeni pas je u stvari ono što svaki čovjek traži od svog psa, privržen vlasniku i njegovoj porodici. Strane, nepoznate osobe teško prihvata, ali je veoma stabilan pas i u prisustvu vlasnika veoma tolerantan. Nije pas koji izaziva nevolje prilikom šetnje, ali bez prisustva vlasnika na teritoriju koju pas čuva ne može niko od nepoznatih osoba da uđe. Želja gospodina Gavrilovića je bila da rekonstruiše starog srpskog srednjovekovnog mastifa. Ti psi su izumrli tokom proteklog veka, tako da to su stvari psi koji su naši preci nazivali po boji sa kojom su se rađali, garovi, zeljovi, žujovi. Tako da je i rekonstrukcija samog srpskog srednjovekovnog psa išla po toj liniji gde su uzimani psi koji su bili na našim prostorima. Recimo, rimske legije su bile na našim prostorima, direktni potomci pasa koje su vodile rimske legije su napoljski mastif i rottweiler. Na našim prostorima su bili Kelti, narod koji danas naseljava Irsku, njihovi nacionalni psi su terijeri. Uzet je američki staffordski terijer, pas koji u sebi objedinjuje snagu i srčanost. Tornjak. Tornjak je pas, stari srpski pas koji je od uvek bio sa Srbima u svim seobama. I opšte je poznato da se Vuk prirodno pario sa ovčarskim psima. Rasa još nije priznata od strane Kinološkog saveza, a što se tiče, naravno očekujemo da i do toga dođe, a što se tiče samog standarda, visina im je od 60 do 70 cm za ženke, za mužjake od 70 do 80, od 65 do 75 cm, težina je od 50 do 70 kg. Veoma jak, snažan, masivan pas. Međutim, pas nije podložan gojenju. Suve konstitucije, krupne građe, veoma jak i mišića. Jede sve vrste hrane, nije probirač. Znači, šta god mu se da, sve jede, ima dobar želudac, vari sve vrste hrane. Recimo, hranu koju ja spremam sastoji se od piletine, od govedine, zajedno sa žitaricama, ima povrća, otprilike neke količinski takve hrane oko kilogram. Sme da jede živo meso bez ikakvih problema. Svima je u početku, naravno, nova rasa, svima je bilo malo čudno, međutim, pas kao pas nije pas koji izaziva nevolje. Veoma je stabilan,
prvo ne izaziva buku u komšiluku, jer on reaguje samo na nešto kad vidi, ne laje često ni na mačke koje pretrčavaju ili ne znam ni ja što kaže na ptice. Znači isključivo ako ga nešto iziritira, ako nešto direktno ugrozi njega ili teritoriju na kojoj je on, znači koja mu je poverena čuvanje. Sve bukvalno uzimaju, da kažem, svi. Znači počevši od običnih radnika do poznatih biznismena, glumaca, znači bukvalno svi. Kaže, evo danas je baš jedno štene otišlo za Sloveniju, tako da evo sad i tamo imamo jednog psa. Uzeo ga je vlasnik jedne firme, da kažem, za obezbeđenje, tako da očekujemo da će tamo sob da uđe u službu, da kažem, obezbeđenja. Sve bukvalno uzimaju, da kažem, svi. Znači počevši od običnih radnika do poznatih biznismena, glumaca, znači bukvalno svi. Kaže, evo danas je baš jedno štene otišlo za Sloveniju, tako da evo sad i tamo imamo jednog psa. Uzeo ga je vlasnik jedne firme, da kažem, za obezbeđenje, tako da očekujemo da će tamo sob da uđe u službu, da kažem, obezbeđenja. Jedno štene starosti od 6 do 8 nedelja, znači vakcinisano, očišćeno od parazita, sve, znači spremno za jedan drugi život, za odvajanje od majke, je 200 evra. Već stariji štenci, naravno u kojima je potrebno više nege, oni su već skuplji, obučeni psi takođe. Sad, što se tiče trošenja, jedan veliki, ogroman deo tih sredstava koji se dobije od tih štenaca vraća se ponovo u odgajanje te rase. Preko hrane, preko novih pasa koji se uzimaju, tako da u suštini negdje oko 70-80% tih sredstava koji se dobije bukvalno vrati se ponovo u samu rasu. Prosto. Kupiti stan više nije san. Planirajmo bolju budućnost. Privredna banka Beograd. Ovoga puta nema glume. Trogodišnji